Nikad bosanski tronožac jednostavno ne može stajati na dvije noge i ne treba i to raditi. Zanimljivo. Dakle, to smo do sada viđali u sportu. Kad nekoj ekipi ne ide dobro, onda uzmu nekog trenera ili trenera ili nekog crnog košarkaša i tako dalje. Kad se ukloni jedno drvo, stvori se mogućnost da izrastu sljedeća dva na njegovoj poziciji. Dobro zvuči. Nemojte izjednačavati onoga koji radi ovo sve negativno što sam sad kazao sa onim koji je motor pozitivnih promjena. Ovo je stav SDA i bit ćemo motor tih promjena. Kao ni napadi na one koji su motor u tom patriotskom frontu. Kao kad popravljate kuću ili mašinu, pa ostranite one trule dijelove ili one zupčanike što klepaču, stavite nove i imate novu kuću. To kaže narod, zaklali bi vola za svoju kilu mesa. Kažem, morate vjerovati vozač koji vozi 29 godina i doveze vas je svaki put na cilj. Nekad pritisne gas, nekad prikoči. Nekad se malo vrati u rikverc i tako dalje. Nekad pričeka. Dakle, to je vožnja na Balkanu sa ovakvim akterima kakve imamo. Je ekonomski motor koji vuče cijelu BiH naprijed. Politika liči bosanska, balkanska, na vožnju klizavom nizbrdicom punom okuka. Morate nekad usporiti, ako prokližete prijeti provalija. A gas treba dodati tek kada se stvori prilika za to. I tako vozimo 29 godina i stići ćemo do cilja. Sve što možemo reći narodu je, vjerujte iskusnom vozaču, vjerujte rukovodstvu SDA. Dovest ćemo BiH do zacrtanih ciljeva. Nešto sporije jer previše je kočničara, ali stići ćemo. To je isto kao da smo popravili automobil koji je 8 godina stajao u garaži. Sjeli u njega i otputovali u Brisel. I onda neko kaže da taj automobil ne radi, da nije u stanju da vozi. Jer on je preveo 3.500 pitanja su odgovorena i 20.000 stranica je proizveo kodernski mehanizam unison, dakle konsenzusom. I onda neko kaže da je on disfunkcionalan, čak to i novinari tvrde. Samo da se vratimo malo na samu aferu respiratora. Prije svega respirator očigledno nije neka klasa. Ali i Jugo 45 i Stojadin je auto koje vas može spasti. Ne daj Bože da morate pobjeći iz neke situacije. Ne možete pješice. I koliko on vrijedi u takvoj situaciji kad može vas i vašu policu spasti? Nemjerljivo, jel? Dakle, treba biti dobar moreplovac i te struje koristiti, te snage koristiti i vući stvari naprijed. I mi to radimo. Palit ću te paliti svaki Božji dan. Dođi da te odledim, ja sam piroman.